U-Elizabeth Myeni wakhulela kule ndawo. Uthi ngo-1976 basuswa ngendluzula lapha nguhulumeni wencindezelo bayiswa endaweni yaseWangu khona la Emandeni. Kodwa-ke uthi umphakathi wavunyelwa ukuthi ubuye lapha ngo-1994. Noma kwakunjalo kwakusenombango ngobunini balendawo. Ibhunu lithi indawo yalo lithengile. Sithi thina uthenge kubani? Singekho thina. Wena wasala wathenga emva kwethu. Liphi itayitela othenge ngalo? Alikho itayitela. Umlisa obizwa ngoJimmy Coleman uyise loludaba enkantolo ngelithi lezi zakhamuzi zakhe endaweni yakhe. Izakhamuzi zithi umhlaba ezakhe kuwo zawunikezwa yinduna kodwa-ke eseyashona. Libe khona icala yaphuma i-judgment ngomhla ka-3 April eyayithi sinikezwa u-90 days bese siyadilizelwa. So njengabahlali because from last year besihlanganisa imali yokuthi sithole ummeli ozoyosimela. Izakhamuzi zithi azazi ukuthi zizosuka lapha zishonephi. Sixakekile ukuthi sizoyapi kuthiwa asiyephi because mina ngokwami ngicabanga ukuthi uma ngabe badiliza izindlu zethu kufanele ukuthi sebesakhele sebesilungisele indawo lapho siyohlala khona. Imali seyichithekile kwakhiwa sazi ukuthi uma umuntu indawo kungeyakhe sazi ukuthi umiswa esakha akalindi umuntu ezeyoqeda umuzi. Izakhamuzi zikhomba ngenjumbano uhulumeni ngalenkinga kanti uColeman akatholakalanga ukuba aphawule.